Ja se zovem Ljiljana, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas pripremam najbolji, najbrži i najzdraviji sok od koprive. Kopriva je inače jako zdrava namirnica i trebali bi što češće da je koristimo u bilo kom obliku. Austrijska književnica Marija Treben, koja je napisala knjigu Lečenje iz Božje apoteke za koprivu, je rekla: kada bi ljudi znali koliko je kopriva zdrava, samo bi nju gajili i bili mnogo zdraviji. Inače, to je biljka na kojoj je sve jesivo, i list, i korijen, i semenke. Da vam ja ne bi više pričala, uđite na internet pa pogledajte zašto je sve dobra kopriva. A sad idemo na pripremu naših soka. Kao prvo treba nam kopriva koja je ubrana na malo dalje od grada, i to onako samo vrhovi mlade koprive. Nekoliko gramčica matičnjaka, treba nam šećer, limuntos, limun i pomoranča. Malo vode i idemo dalje. Iskoristite ovo proljećno vrijeme, idite malo u prirodu i naberite sebi koprivu. Ako se niste prijavili na moj kanal, prijavite se, prijava je potpuno besplatna. Pritisnite zvona da dobijete obavještenje o svakom novom videu. Prvo koprivu oprati u hladnoj tekućoj vodi, zatim dodati limuntos, sipati hladnu vodu toliko da kopriva ogrezne u toj vodi. Limun i pomoranđu držati u hladnoj vodi sa sodom bikarbonom, pa je zatim dobro oprati i onda iseći na kolutove i ubaciti u ovu koprivu. Poklopiti i ostaviti do sutra. Sutradan sok iscediti kroz cediljku i gazu. Pisani recept ćete imati ispod videa, kliknite na naziv videa, izaće vam pisani recept šta sam sve stavila i koliko. Sad na isceđeni sok stavimo koliko ima soka, toliko i šećera. Možete staviti i malo manje. To je već po vašoj želji. Iscediti limun i pomoranđu i taj sok sipati u ovaj sok od koprive. Samo ga još procediti da vam ne uđu one ljuspice. Nakon toga sok prokuvamo čisto onako da baci jedan ključ, a zatim sipati vruć sok u vruće flaše koje smo zagrejali u redni. Te flaše sam stavila u jednu veću posudu i zašuškala sa ćebetom da drže onu temperaturu, pa bilo je vruće čak i do sutra. Nakon tog vremena odložiti na tamno i hladno mjesto, u podrumu, špaj, zavisi ko šta ima. Sad dobro nasladite sok i uživajte u njemu. Dragi moji, za ovaj put toliko, želim da vas pozdravim i da vam poželim sve najbolje. Moj savjet vam je: koristite prirodu, jer priroda ima rješenje za sve. A mi smo je zanemarili, nego nam je lakše da odemo u apoteku i da kupimo vitamine i da se kljukamo sa tim. Međutim, treba bi što više da se krećemo, što više da budemo u prirodi i što više da koristimo prirodne izvore vitamina. Da ste mi živi i zdravi, srdačan pozdrav i vidimo se u nekom novom videu.